vuga neza kandi bamwe bamwanga abandi bamucurira abandi bamurwanya ugomba kugera ku rwego kugira ubukristo burenze ibikugerageza meni yazima bezimana try haleluya wewe nimba bagutuka ugatukana tiwarangije gukira neza igisebe igihe ubwira abandi ngo warakijijwe tiwakize igisebe neza ngo kirangire niyo mbamvu bakuzaho nawe ukabazaho kubera kimurangana ndarashe none kuratekereza ngo Stefano baramututse aratukana abamuteye amabuye arabango baragapfa aho Yesu umunsi bamukubita inkoni. Haleluya. Reka dusenge twese tufatanije. Mana izagiye mu ijuru turagushimiye muri uyu mugoroba turashimira imbaraga zawe zikomeye muri Imana y'ubuntu bwinshi Imana ibanga warakoze mwami duha Yesu warakoze ushimwe kubw'uyu mugoroba waduhaye tugowe neza mwami kubana n'abera twakiriye kubaho kwawe dushimira imirimo ikomeye yakozwe turagushimiye kubw'iritorero tugushimiye kubw'abana bawe bateranye ushimwe kubw'ijambo ryawe twumvise ari ukubwiza imbaraga no kugira Imana n'umugisha wawe nanone twongeye kukwakira mu mwanya ikiganza cyawe kandi kumutwe tuyegereza umwuka wawe reka ibyo ushaka n'ibyo ushima aribyo bivugwa tugushimiye kuko ufite imbaraga zihindura reka ibitekerezo byacu zakire umugambi w'Imana cyane Mwana uganze twivu ngire neza ubwoko bwacu n'izina rya Yesu tunesheje amen amen. Bwana sifiwe. Dushima Imana cyane mu by'ukuri kubw'uyu mugoroba kubw'umwami wacu Yesu turashimira itorero ry'Imana dushimira abashumba bacu ba hano bongeye kutwakira ubugira kabiri dushimira namwe mwese itorero ry'Imana kuri uyu musozi Imana irinze mumfashe twongere dukomere Imana amashi dushimira abashumba twakira ndashimira Imana cyane kubw'inshuti yacu Muyumbenza Abakiza na madame we shimira mwene data cyane mutumishi Petero shimira n'ibitangaza Imana yagiye imukorera byinshi uko byagiye bitambuka twagiye tureba ururimi rwacu ruvuga amagambo make ariko amenshi abari imbere mu mutima si ngombwa ngo tuvuge byinshi nubwo tuba tuzi wenda bitari byinshi cyane ariko tubizi ubwo hari igihe umuntu ashima mu ijambo rimwe ariko hakubiyemo andi magambo menshi kuri mwene so ndashimira Imana ku bwa Petero twongeye kubonana isa shimwe cyane ndashimira Imana cyane ku bw'aba bayumbe aho muri Air Force njyewe wenda uko mbyina nyine Imana irabizi umuntu azabyina uko ashoboye ariko iyo abana nimbishoboye cyane ngira ngo nanje twabaga kuba turi kumwe ariko nzaza ndirimbira hondi ariko mwumve kumba kunda mu izina rya Yesu bireze. Haleluya. Sinangombwa wenda ngo umuntu anabivuge byinshi cyane biba ngombwa ngo umuntu abishimire iriya muri we Yesu ashimwe tutitaye ku bindi n'ibindi bigenda bivuga. Haleluya. Ndashimira Imana mu by'ukuri nkuko umushumba yabivuze ndamushimira cyane mu by'ukuri yakomeje abivuga ariko reka mbishimira Imana yabikoze ngira ngo hari byinshi tuvuga tuba dufite amagambo make yo kubivuga nk'abana b'abantu ariko Imana ni Imana izi ko ibintu bikomeye sinarinzi ko niyo nama yabaye hari byinshi wenda umuntu atanamenya hari na byinshi umuntu adatindaho nubwo biba byavuzwe kuko si amasezerano ibyo nigeze kubivuga ndi Kabuga mwivuga butumwa mu Rwanda ngira abantu ngo kuva none nimba muri abakozi b'Imana timukaza mutinda ku magambo abanyamahanga bavuze kuko si amasezerano donc ikintu kitari isezerano initire yo kwifata mu mwanya ngo bitinde sashimwe cyane ibi wenda si cyane ntano wabivuga oye mu ijambo ry'Imana hari amagambo menshi dukwiriye gutindaho Bibiri iravuga ngo nta kigabo kitazabona ikigore Bibiri iravuga ngo sinatuma batwita ngo ndeke gutuma babyara ayo ni amagambo menshi twe tuba dufite wenda nubwo tutayazi cyane ariko atotuma dutinda ku tuntu duto
amen. Rero ndashimira Imana muzo kunishimira umushumba mumfashe dukomere Imana amashi yamukoresheje. Haleluya. Ejo bundi nabibwiraga madamu ndamubwira ngo uribuka ko umushumba yavuze igihe twari hano na madamu dushimira Imana kuko Imana yadukoreye ubukwe, ariko umukozi w'Imana Bishop aravuga ngo Rubona azongera kugaruka hano bafite umwana. Ubwo yavuze ngira ngo babivuze nko mu kwa gatandatu kwashize, nwa ngo umudamu yabyaye mu kwa gatatu. Jewe wenda sinzi nimba azavuga ibintu byinshi kubijanye n'amashimwe cyane nimba avuga bike, Imana nibizi, ariko ndashimira Imana yadukoreye ico. Katugikomera amashimwe izina rya Yesu. Haleluya. Tuzashima mu by'ukuri, tuzavugana n'umushumba kuko kera twarabiteguye, twapanze ukuntu tuzashima Imana ku bw'ico. Niwacu mu rusengero twarashimye n'abandi bashumba b'Imana batuyoboye, nabo tufite uko tugenda dukorana nyine mu gushima Imana no mu gusenga. Haleluya. Iki ngira ngo nari nkivuze kugira ngo wumve ko bamwe wenda bavuga byinshi kubera kudakizwa cyangwa wenda kubera kutizera, ariko nanone hakaba abandi b'inshuti zawe magara b'abanyamwuka baba bafite ibindi bagutekerereza. Reka mbabwire ukuri hano. Haleluya. Uzushimira Imana kuko hari abahe bagusengera, kuko nawe abusengera bose ntibakuze. Dukomere Imana amashi cyane. Hari abagusengera benshi batitaye ngo wenda havuzwe iki niki. Hari ijambo ry'Imana muri Ezekiel rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Wenda gatoya turaje tuganire umwanya mutoya izimana yagennye. Shima Imana cyane ku bwa mutumishi gapapa, Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni inshuti yanje cyane, none Imana ishimwe ko ayiga na theology, ndumva aho bizaba ibindi. Nazumvise numva ndanezerewe cyane. Wenda reka nihagira usoma iryo jambo nari mvuze, ni igice cya 36 muri Ezekiel umurongo wa 15. Iryo jambo nari menye kera hashize igihe. Haleluya. Iyo uri umukristo wenda reka mvuge gutya, uzugira umutima wo kubabarira cyane no kwihangana. Amen. Hirikeho ikintu cy'urukundo rwinshi rurenze. Hari ibintu byinshi uzatwikira. N'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu. Nasomye ibyanditswe. Hari ijambo mwigeze musoma mu Kuva rivuga ngo umunsi Abanyesirayeli bava muri Egiputa ntambwa yabamukeye. Bavayo gutya bagaruka gutya, ntihigeze hemererwa kwimbwa yobamukera. Kandi hari ijambo bita agaciro k'abakiranutsi cyangwa amahirwe y'abakiranutsi. Urwana na kubera kutamenya uriwe, utinda ku bintu bitoya kubera kutamenya uko wiswe. Hari amazina 3 abakristo bagira bonyine gusa. Haleluya. Irya mbere ni abaragwa bafite umurage, si ikintu kizabora. Dunge iyo ufite ibiremereye tutinda kubitoya. Icya kabiri n'abana babaye abana b'Imana. Ibi si uwari we wese wabihabwa nubwo wagira miliyaridi z'amadolari. Ntiwobigira ngo uri Bill Gates, ntiwobigira ngo uyoboye banki y'isi, keretse ukijijwe. Icya gatatu. Haleluya. Yesu Imana. Haleluya. Zamuri Imana woko. Haleluya. Ibi bintu rero ni ingenzi cyane inshuti yanjye. Tukaza bafite iki? Bafite amasezerano. Icyo bumva wenda titwanabitindaho ni byinshi. Soma iryo jambo. Ezekiel 30. Ari ibintu Imana izivuga kuba kiranutsi barimo abapasiteri n'abayumbe byihariye. Bibiliya iravuga ngo sinemereye ko abanyamahanga babakora. Neza niko byanditse, biravuga ngo bari ko bazira gusa kuba babakoze gutya. Si umukristo wari we wese wovuga ngo uvuge izina rye ngo bikugwa amahoro. Si wari we wese. Amen. Oya tuwe sitera bwoba, oya ni biri mu byanditswe. Hari abashatse guhamahama Dawudi gutya. Amen. Bari mu muhungu we witwa Abusalomu. Igiti kimwica cyari cyararangije kuremwa, cyari cyarateguwe. Cyumwera bahe barwana gutya, intambara yasakiraniye ahantu mu ishamba biti ishamba ry'ijuri. Ngo arangize kubera ko yarafite umusatsi mwinshi, bahe barwana baje kurwanya se. Naho gakararwanya wasizwe. Kugira ngo wasizwe.
tiwovyumva n'abantu bafite icyo bita onction royale, amavuta y'abami tibigira bose. Imana icyuba, haleluya, amen. Elisa abana baravuga ngo reka tumuseke, abana 45 ngo barangise ahamagara idubu muri departement yo guhamagara inyamaswa bigirwa n'ijuru ryonyine, cyo bita muri za orte cyangwa wenda hari icyo bita guhamagara inyamaswa ziri muri parike, n'ijuru riba ribifite gucya mu nshingano. Ariko umugabo kubera ko yabihawe Elisa yari afite mu bubasha bw'Imana yamuhaye guhamagara inyamaswa, biramugenze ngo zaraje. Wakomeye Imana amashana atarayidi zisha abana 50. Ndababaza ikibazo kimwe, hari ahantu muzamwumva base w'abana bareze Elisa barega nima borega kwa Yesu Imana cyo, haleluya. Tuzamura Imana uko nimba wenda utaramye, haleluya. So wari we wese muri Nairobi wovuga uko ushaka, you can't. Yes, ashimwe cyane. Saba abakobwa bari bo bose wovuga uko ushaka, kubera ko bamwe muri bo ntubazi bararangije kumira Yesu gutya baramufite. Yego. Sashimwe cyane. Hari amazina 3 Imana yabwiye yavuze ko yitiriwe abera, amazina ya 3. Icyambere intare, icyakabiri ikirimi cy'umuriro, icyagatatu umutwe. Ibi nimba bitakubaho, nimba utari kimwe ibi byibuze kuba utari intare ukazugenda n'abazima bakaza bakubuza umutekano, imbeba yatambuka gutyo umutekano ukabura, umurozi yavuga ijambo rimwe ukabura umutekano. Turi intare kuko intare ntiza yihinda gatoya ikongera igahagarara. Ikindi nimba nta bintu zutwika biri umugambi w'umwijima, turi ikirimi cy'umuriro, turi cyo saba Imana yongere gufasha. Ikindi nimba umuntu agutwara uko ashaka, turi umutwe. Man is right dance. Hari n'ibintu biri mu byanditswe, nzagusumbisha amahanga yose yo kwisi yose. Nuwango te umutwe ni ugenga gahunda zose, umutima n'amaranga mutima n'ibitekerezo n'ubuzima ni umutwe. Umunsi umugabo abisobanukira bamwita Sandra Adraja wo muri Nigeria, ubu nyina asigaye atuye muri Ukraine. Nuwango umunsi abimenye yasomye iryo jambo rivuga ngo nzagusumbisha amahanga yose, yamabwira Imana ngo ndagushimiye ko mbaye umukungu ku rwego rwo hejuru. Ikindi nzayobora ngo amare kuzakira, arabyizera ikiza kikwica. Amen. Usoma ibintu ukabiterera ku bandi. Umunsi umwe yaje mwivuga butumwa mu Rwanda bakazabona abazungu ko barapfukama bahanagura inkweto za Adraja, akagabo karesha gutya, ariko kuzuye Imana kamiza amategeko yayo. Wakomeye Imana. Bima haleluya, Yesu Imana cyubahiro, haleluya. Nabishimye cyane bene da. Nimba rero bimwe muri ibi ko ari bibi narimvuze, umutwe, intare, ikirimi cy'umuriro, nimba ntavuzirizo, nimba ntaco urico kimwe muri ibi ngibi uzavyibaze neza. Bwira Imana igufashe bize, bwira mugenzi ngo bihamagare. Wa muriro ngwino mu gatoya mubwire ngo bihamagare bize. Wantarewe ngwino. Nukuvuga ngo si morali, si abantu bivugira, si abantu bigira, nivyo bari byo kugira umutwe, nzakugira umutwe. Ikindi nzabagira ibirimo Bibiliya ngo iyo abakiranutsi bakora neza bahamagara ububasha bw'Imana bukaza kwisi, nabo bagatwara ubutware bw'Imana. Bazita complementarity. Nuhango iyo rero udakorana n'abamarika hari akazi kenshi utarakora. Abagabo b'Imana bageze ku rwego tibakenera indege, aguruka wenyine. Filipo yagurutse wenyine nta ndege, ava aho bita Isamariya agurukira Azoto, ahantu y'ibirometero 300 gutya araguruka. Ubu Kristo bwatumye umugabo aguruka mu kirere gutya agera ahantu nta ndege. Akomeye Imana mashi. Amen. Soma ijambo. Ezekiel 36 umurongo wa 10. Haleluya Yesu. 15. Nushaka uzuririmba turenga bagenda igitero kumwese. Ukisema ndiyo nani awezaye kupinga ako. Ukisema ndiyo nani awezaye kupinga. Keretse atariyo yavuze, keretse atariyo nyiritorero, keretse iritorero ari iry'umuntu. Uretse n'iry'abazungu n'ahandi, nubwo umuntu yaba afite ububasha bungana, nimba ibyo yakora biri mu nyungu ze, gahunda ze gusa zisanzwe, bizarangira. Ariko nimba biri mu cyubahiro cy'Imana, haleluya Yesu, aho bizaba bijya hose bizagera kure. Biri ngo witangara we Natanayeli ngo urambonye kuratangara. Yesu aramubwira ngo witangarire
uzabona ibiritizo. Abakiranutsi basenga mukuri no mwuka tibaza basengera utuntu tugarukira kuri intebe, basengera icyo bita beyond, bakaza basengera ibintu biri hirya. Ni John Monte babivuze umusenzi. Samaye sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. Hagarara gato. Tibashatse ngo Yosefu apfe, aho yarapfuye. Turi maso ariko ese muracyari hano? Tibashatse ko Yosefu apfa, ntibashatse kumuta mu mwobo, aho ntibamufunza akaja muri prison. Tiyamaze imyaka itari munsi wenda ya 10 n'ingahe kujya muri prison. Muka Potifari ntiyashatse ko apfa. Turi maso ariko bagenzi be ntibafunguwe agasigara, aho yarapfuye. Ukisema ndio nani awezaye. Haleluya. Katuganire umwanya muto gato. Ijambo rivuga ngo kuba Imana iri mu ruhande rwawe. Besides wasanga uri hano, Imana iri hano gutya. Umunyakenya niwe waririmbye indirimbo aravuga ngo neko na Yesu ni so wake, je na Yesu turumu. Niko bisobanura mu rurimi rwacu. Neko na Yesu ni so wake, so wake, so wake. Neko na Yesu ni so wake. Nwango ibo nje nubwo ntazi kuririmba ntanajwe, ariko iyo ndirimbo iraremereye kuruta uko twe tuyumva. Sashimwe cyane. Hari tandukano ryo kwanga umuntu yarakijwe no kwanga umuntu ari muri we. Neza uri muri we atandukanye n'umuntu gusuzivugira gusa mu kirere ngo njewe ndi umukristo narakijwe. Wenda wona bivuga nawe ukijwe, ariko cyane uzi utandukanye ikintu cyabaye mere n'ikindi kikavangwa burundu, aho utotandukanye isima n'umucanga n'umusenyi n'ibindi. Nwango barya binjiye muri we. Haleluya. Umutima w'ubwo bugenda ukamuka, ibyiringiro bigenda biza. Umwe mu basenzi bakomeye cyane bamwita Zakaritani yarapfuye. Yaravuze ngo icyumba cy'abanyamasengesho basenga mu kuri no mwuka aho bateraniye ngo gifite ububasha kubiboneka n'ibitaboneka. Uku twebwe amasengesho tuba dusenga azagarukira kuri limite y'ivyo tuzi. Ngahe dossier, umunyeshuri, akazi n'ibindi ukabura rangije. Ibyifuzo bikabirashize. Tiworoha guwa perseva ngo ugende hirya yaho utareba. Yesu nti yakazisengera tuntu twa hafi. Yari yasengera gutwa hafi. Mose ntibasengera gutwa. Basengeraga ibintu zo hirya. Sashimwe cyane. Arongera aravuga ico gicumba gifite ububasha kuruta inteko y'umuryango w'abibunze ishinzwe amahoro kwisi iri yabita Conseil de Sécurité Council. Nwango abo bantu basenga si uwari wese bashobora gusenga gutya umuriro waka gutya. Haleluya. Umunyamahanga akazatinya kwinjira mu cumba. Tituragera kuri urwo rwego. Twese umwe n'ukwicara undi akicara, umwe agasengera undi agasengera. Tawo twikunde kubera iki? Titurabibirimi cyane. Turacyari bene ukunyine uko dushobojwe, ariko twogera ku rwego. Umunsi umwe abayuda b'Imana barasenze, barasenga gutya binjiye mu nzu y'Imana gutya bararamya. Abantu batinya kwinjira mu rusengero. Keretse wenda abantu batarabisomye muzanditswe. Salomo yujuje urusengero gutya batangiye kuramya Imana. Ahashima Imana kwikanisa ryuzuye. Abagabo gabagutse icyo bita entire congregation. Haleluya. Tukaza usengera tuntu duto gusa, tukaza wifuza kugarukira aha, uzukenera kugera kure. Bibiri rawango haleluya. Yes, tidukwiriye kuguma mu zambere, dukwiriye kwigira imbere aho dukwiriye gutungana. Umuhanga yaravuze ngo la profondeur appelle la profondeur. Kure deepest hamagara kure. Abandi ngo nasenze iminsi 2 nuko tazi ko abandi bageze kuri 40. Agakobwa gaherutse gukora amasengesho y'iminsi 40 muri Cameroon k'imyaka 14 karasheva karayirangiza. Naho abandi ni gutangira gusenga ngaho ibyayi ngaho amazi yo kunywa ngaho ibiki 40 jours karasheva ise akadedi igitabo araba ukurya wango je dédié ce livre amafitani angumu wakoze amasengesho y'iminsi 40. Yageze kure cyane yageze kure. None umwana utangira afite imyaka 14 akabashoje 40 jours sec atarya tangu ayoja kugeza imyaka 50 cyangwa 40 ageze ku rwego rw'amasengesho ateye gitumuze ukeneye kugarukira bira mugenzi we ngugira imbere devanima tutazame mbele Imana kiba. Haleluya. Tuzamura Imana mu kwamwizina rya Yesu. Haleluya. Yesu Imana ikwagure, Imana ikugeze kure, Imana ifite umugambi wo kuzakugeza kure.
naye kuratinda kudututsi uratinda ku binyoma uratinda ku matiku ya satani n'abadayimoni kuratinda kutuntu duto Yesu yarinza ava mu isaza avuga neza kandi bamwe bamwanga abandi bamucurira abandi bamurwanya ugomba kugera ku rwego kugira ubukristo burenze ibikugerageza meni yazima haleluya wewe nimba bagutuka ugatukana tiwarangije gukira neza igisebe igihe ubwira abandi ngo warakijijwe tiwakize igisebe neza ngo kirangire niyo mpamvu wakuzaho nawe ukabazaho nawe kubera ikimurangana ndarashe none kuratekereza ngo Stefano baramututse aratukana abamuteye amabuye arabango baragapfa abo Yesu umunsi bamukubita inkoni yarashubije biramugana ngo gira ubukristo burenze intambara ntibundi bwopfa dukomere Imana amashitana atarazinze tibo babona bene abo imbarwa tuzamura Imana wo komwe izina rya Yesu haleluya umwuka w'Imana agomba kukubwira icyo bita kwibaza nidushaye tuzabitindaho Imana kuba mu ruhande rwawe donc perhaps kwa Mungereza avuga peut-être zoba nkuko bitoba kandi tiyo mu ruhande rwawe ngo wenda uri cardinal tiyo nawo mu ruhande rwawe ngo bwogeze Burayi tiyo mu ruhande rwawe ngo ukomoka imurenge tiyo nawo mu ruhande rwawe ngo uri umuyumbi tiyo mu ruhande rwawe ngo wabyaye abana b'abahungu n'abakobwa tiyo mu ruhande rwawe ngo wenda nuko uhagarara bayumbe kwisi kuba mu ruhande rwawe ni kimwe titre ni kindi kuko sibo uvuga ngo iri mu ruhande rwanje twebwe tureba imiterere yawe Bibiliya ivuga icyo azakora cyose kizamubera cyiza Imana ni muhande rwe iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bahindura teza zaba Imana igumugisha mu izina ryayo abo nabi Imana ni muhande rwabo naho abandi nugusiga igikombe kikakaye kurya cyane kandi baje kandi buzi shakora iminsi 10 undi yavuga gutya rimwe abazimu bakagenda wakomeye Imana macane difference iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bahindura hano heza hamasoko ndamutsa mugenzi mu bwenge kwifurije kugira imbere you need to go up you need to go deepest you need to enter iriya kure mwibenga kubera iki niho Imana iri niho abera niho imbaraga ziba niho umwuka w'Imana akorera Yesu Imana ishura haleluya iyo wagarukiye hafi ku nkombe uhabwa imbaraga zingana n'abazimu bo kwirukana bajanye n'amasengesho basenze usenga buke imbaraga nke usenga cyane imbaraga nishi usenga amasengesho y'iminsi 21 30 donc no kwango 3 semaines ukirukana abazimu uwasenza amasengesho y'umunsi umwe atokwirukana cyo ni hame ni ibintu bizwi sinje ubizi rubona biri mu byanditswe haleluya none tabigishwa ba Yesu ntibarabiwe tagicure babazaniye biranga baragisengeye kiragenda aho ntibarabigishwa ba Yesu aho Yesu yigeze asenga cyangwa yaravuze ijambo gusa rimwe aratigisa bigira gute kimuvamo bavuga barabango turatangaye uyu iwagira ibindi si ikindi naho yageze biramugeza Imana igufashe ugira aho ugera bazavuga ibindi soma ijambo ry'Imana mu Baroma ni avaria ni magabenya ko numva nezerewe haleluya bene data nkuko bakomeje kuyegereza Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu ariko umushumba yavuze ijambo ryiza cyane ngo babwire n'abazungu baramutse nyine wamuganise akindi yewe Imana kuba mu ruhande rwawe kurabona akantu koza gusa umugore bakabanga Imana ni mu ruhande rwe nubwo kaba gatoya gutya gahonja yo kwirukana abagore bibibongi bangana gutya kandi badafite Imana muri bo nubwo bogira amafaranga bakagira ubucuruzi burenze muri hano muri umoja gutya yo birukana nagahonja kangana gutya kuzuye Imana haleluya usitikiswe usife moyo uwema mimi ni Elohim Mungu wawe naye usife moyo sitakuacha Yesu ashimwe kamwe na data some igice 8 31 hanyuma tunjire mwanya ugusoza ariko turabifuriza umugisha w'Imana
Haleluya. Amen. Ibi navuze sinje wabyanditse rubona ni ibintu uzanditse. Genda usome mu Baheburayo haravuga ngo abagaragu be yabahinduye ibirimi by'umuriro, abamarayika, imiyaga. Nugira umwete wo kumvira Imana yawe nzagusumbisha amahanga yose yo kwisi. Ahandi muki proverbe mu migani. Haleluya. Umukiranutsi ashiruka ubwoba nk'ikimushumba cy'intare. Nakubera mukuru wacu ni intare. N'ubu aracyari mu mafungo. Yesu niwe wantangaje. Komera Imana amashi kuko Yesu akiri mu mafungo n'ubu aracyari mu mafungo. Yabwiye abigishwa ngo sinzongera kurya imiti ni gutya mukazongera kubona nije amafungo kuzogeza kandi sarije. Umwe mu bagabo b'abasenzi bakomeye bamwita Usi niwe wagiye kurarira ngo itorero kuzageza rizamutse. Nkaguriya ko abazuru neza yamya viyo yarari ngo aja kurarira bavyita gukiva. Ugasengera umusozi kwaruka ufata imyuka y'abapfumu n'iy'abarozi ikaruhikirukana ukava. Ko ndumva neza. Haleluya. Usi yamya viyari araza neza aja kurarira. Umwe mu bagabo b'abasenzi bateye ubwoba mu mateka y'isi n'undi bita Maharashi aririya ku misozi ya Zayimara. Ona aho basenga n'abandi nguraje basenga iminsi ngahe ngo imibu yakuriye ngo tubukige mu masengesho. Ngo imbeho yabaye. Yewe wowe intare gute? Intare sitinya imbeho itinyikira yawe. Wewe utikomparinga ku basirikare baba bari ku misozi hejuru y'icya bakontrolinga bareba kandi bakubwira ngo umukristo ni nk'umusirikare. Basirikare ba Yesu muhagarare mushikamye mutazatsindwa n'umwanzi n'uburiganya bwa Satani. Ubunebwe turi maso ariko ubunebwe ari ukudatwaza bishobora kwica abantu amagana. Hari abantu basababisha ko abantu batagera kuri bamwe muri abo nabayoboye ibihugu abandi nabayoboye amatorero bo ko ari babiri gutya botuma abantu bazagera kure. Katubireke. Haleluya. None se umuntu avyara icyo aricyo. Umupasiteri w'umusenzi avyara abanyamasengesho si ukuba avyara ku mubiri abavyara mwuka. Mose yavyaye Yoshua umusenzi nkabwe. Eliya avyara Elisa umusenzi nkabwe. Umunyamasengesho avyara umunyamasengesho. Training mwaye mukora hagomba kuzovuka abandi bahungu bari munsi yanyu kuko umushumba yabibabwiraga simwe gusa n'abandi baririye kandi mugomba gutangira kubareba mwuka. Haleluya. Abaririmbyi nimba wanga icyaha n'igisana hagomba kuzoboneka abandi baririmbyi muri hope bikorari yanyu bacanga nyuma y'imyaka 3 gucya mukaza mwumva wamubwira ikintu gucya ntakine kubera abamutoje niko bateye. Uwiyiriza byarabiyiriza none usenga kwa arananiye wa ngomberuka Kongo ugenda uryame. None se baeriya bari Nairobi bavuye Kongo nkawe nabo se bazoreka gusenga ngo waretse. Numukozi umuhanga Yesu. Soma amagambo nani mumushamuzi na Yesu. Abaroma 8:31. Soma amagambo hanyuma turangize. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde? Hagarara gatoya. Aba akabakiranutsi bateye ubwoba. Tibijanye n'ikibazo cy'ubukene, tibijanye n'ikibazo cy'uburozi, tibijanye n'ibibazo twe tuzi. Nubwo umuntu yo gufatiraho pisto ashobora kukurasa nta kurasengwa gufasha tibikunda kandi yayifashe gutya pisto gutya yifite yayizanye gutya akayigushira gutya hakuri jotse. Vuga gatoya gira nkurasupfi ntupfi kandi mwicaranye. Abantu boba derega ngo nimugende mu mwibi afite amafaranga afite amakofre fora left nimugende mufata imbunde zirenga 5 muje kumwiba bakabura inzira kubera gusa ko Imana iri kumwe nabo kandi baje kandi bahageze. Subira muri iri jambo gatoya fata Bibiliya yawe. Haleluya. Nuzoza gusenga uzwe nkuko umushumba yatubwira uzumenya icyakuzanye ariko cyane uza wifuza gusohoka amateraniro wakozwe. Amen. Nabonye umugore w'umunyakenya arira umugabo wahaye abwiriza ararira arahogora namuza kwa nini unalia sana. Arambwira ngo iyo utarize bahe babwiriza womenya guti cyaha wakoze. Womenya kwirefera ko wigeze gucumira igihe kimwe ku runaka. None kurarira umutware wawe wahaye abwiriza ati su wanje uriyaga jambo hagati ngo wongere kubaza ndi muvuga butumwa yarave hano muri Kenya ageze mu Rwanda ati ngahe twibwirega nitwa Rubona kuko navuga Rubona amazina yanje bose mfite madamu n'abana batanu atize kudahaye wivuga nkuko abandi bamenyereye baba nitwa kanaka ndashatse mfite abana batatu babana bane arababwira ngo mutanita mbuwa kwa neno.
naho ibyo bindi ni historique tacu muzamumenye. Soma ijambo ry'Imana. N'Abaroma 8:37. Haleluya Yesu. Ngizo inkikezi Yeriko kubakunda Imana ngizo ziraridutse ngizi inkike ngizo inkikezi Yeriko. Haleluya. Ngizo ziraridutse ndonga zawa endonga ze Yeriko. Amina zawa timwishinge garubona kuririmba batumishi bagume badufasha kadukomere Imana mashi cyane kubaririza. None oya ntambunde barashe nta bomba barashe inkike ziyeriko turi kumwe zogwa gute